Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Abarwanyi ba M23 barimo gusatira ikibuga cy'indege cya Kindu mu ntara ya Maniema. Aba barwanyi bari mu ntera y'ibirometero bigeze kuri 50 gusa berekeza mu ntara ya Maniema. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba FARDC ndetse n'abari bajejwe gucungera ikibuga cy'indege cya Kindu bose bamaze kwirukanka barimo guhunga. Amakuru kandi aremeza ko ikigo cya gisirikare cya Kindu nacyo aba barwanyi ba General Makenga baba bagiye kukigarurira. Abasirikare ba Kongo barimo guhunga berekeza mu mujyi wa Kisangani. Kuva ku munsi w'ejo indege za FARDC zatwaye abasirikare bose bari mu gace ka Kindu. Biravugwa ko ikigo cya gisirikare cyasigaye cyambaye ubusa. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza neza ko zino nyeshyamba zirimo kwerekeza mu ntara ya Maniema ndetse zikaba zishaka gufata ikibuga cy'indege cya Kindu. Iki kibuga cy'indege cya Kindu kirakomeye cyane ndetse gikoreshwa cyane n'abagenzi ndetse n'igisirikare cya Kongo. Amakuru arimo kutugeraho rero aremeza ko abarwanyi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza muri Kindu. Aba barwanyi barimo kwerekeza muri kariya gace ndetse biravugwa yuko FARDC nayo yamaze kubimenya ikaba yamaze kuvanamo akayo karenge. Amakuru amaze kungeraho muri kano kanya avuye mu gisirikare cya Kongo aremeza neza ko abasirikare ba FARDC kuva ku munsi w'ejo batangiye guhunga ndetse birimo kwigaragaza ko ku kibuga cy'indege cya Kindu nta musirikare n'umwe wa Kongo urimo kuhagaragara. Abaturage bo muri kariya gace babwiye abamenyesha amakuru ko babonye indege z'igisirikare cya Kongo zirimo gutunda abasirikare zibajyana mu mujyi wa Kisangani. Uyu mujyi wa Kisangani uherereye mu ntara ihana imbibe n'intara ya Maniema, ni mu ntara ya Chopo. Amakuru rero akemeza yuko barimo kuva muri Maniema berekeza muri Kisangani mu ntara ya Chopo. Biravugwa yuko ngo FARDC ariho yamaze gushinga ibirindiro bikomeye cyane. Abasirikare ba Afurika y'Epfo nabo bari mu mujyi wa Kisangani. Biravugwa rero ko ngo barimo gutegura ibitero bikomeye ariko ngo barimo kwisuganyiriza mu mujyi wa Kisangani. Inyeshyamba za M23 ziri ku muvuduko ukomeye. Izi nyeshyamba zagaragaye ku mabarabara yerekeza mu ntara ya Maniema. Hari za video zirimo kwerekana abarwanyi ba M23 bari ku mihanda yerekeza mu ntara ya Maniema. Bano barwanyi barimo kugenda ku miduga ya gisirikare ndetse biragaragara yuko hari ibikamyo bitwaye ibitwaro byinshi birimo kwerekeza mu ntara ya Maniema. Iyi ntara ya Maniema rero biravugwa yuko M23 nayo irimo gushaka kuyigarurira. Hari amakuru kandi yemeza ko izi nyeshyamba zirimo gushaka gufata intara eshanu zikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo maze ngo zigatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Amakuru atugeraho yemeza ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru, intara ya Kivu y'Amajyepfo, intara ya Ituri, intara ya Chopo ndetse n'intara ya Maniema bano barwanyi barimo gushaka kuzigarurira maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi nibyo abakongomani barwanya ubutegetsi bwa Kisekedi bakunze kwita barikanizasiyo, ni ugucamo Kongo ibice byinshi. Biravugwa rero ko abarwanyi ba M23 baba bafite umugambi wo gushinga igihugu mu buseruko bwa Kongo.
dore nk'ubu ngubu ku munsi w'ejo amakuru yamenyekanye nuko abarwanyi ba M23 bagiye gutangiza banki yabo mu mujyi wa Goma. Ni nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kongo bwanze gufungura amabanki mu mujyi wa Goma. Amabanki akomeye arimo Ecobank, Bank of Africa ndetse na Equity Bank zari zisanzwe zikorera mu mujyi wa Goma zamaze gufunga imiryango yazo. Zivuga yuko zidashobora gutangira imirimo yazo zidahawe amabwiriza n'amabanki akomeye i Kinshasa. Ibingibi rero M23 irimo gukora byo gushinga banke yabo bakayishyira mu mujyi wa Goma, ngo birimo kwerekana ko bafite gahunda ikomeye yo gukomeza kuyobora ibice bigaruriye. Mu minsi ishize kandi ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko ubutaka bwose burimo kugenzurwa na M23 batangira kubufata nk'ubutaka bw'amahanga. Ibicuruzwa byose biva mu burasirazuba bwa Kongo birimo gusoreshwa mu ntara zose ziyobowe na Kinshasa. Ibicuruzwa birimo kuza mu burasirazuba bwa Kongo nabyo birimo gusoreshwa. Ibingibi bisiguye yuko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye gufata ibice birimo kugenzurwa na M23 nkaho ari ibice bitari ibya Kongo, ngo ni ibice by'amahanga. Ibingibi rero bigasigura yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye kwemera gahoro gahoro ko uburasirazuba bwa Kongo rwose nta bugenzuzi na bukeya bakibufiteho. Tugarutse rero ku makuru y'intambara nuko M23 irimo kwerekeza mu ntara ya Maniema, ndetse hari n'amakuru avuga yuko mu gihe baba bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kindu bakanafata ibirindiro bya gisirikare bya FARDC, ibintu ngo biza kuba bibi cyane ku basirikare ba Kongo barimo guhungira mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 nibamara kwigarurira umujyi wa Butembo uherereye muri teritwari ya Rubero bazakomeza berekeza mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. Uyu mujyi wa Kisangani urimo abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, urimo abasirikare benshi cyane bo muri Afurika y'Epfo, harimo abasirikare ba Kongo, ndetse yemwe bivugwa yuko hari n'abacancuro benshi bavuye mu bihugu bya Afurika nko muri za Libya, muri Chad, ndetse n'abavuye mu bihugu by'Uburayi bw'Uburasirazuba nka za Belarusi, abavuye muri za Romania, abavuye muri za Kyrgyzstan ndetse n'ahandi. Aba bose rero bageze hariya mu ntara ya Chopo mu mujyi wa Kisangani. M23 rero nayo ngo irategura ibitero bikomeye bigamije guhangana na bano basirikare ibihumbi n'ibihumbi bari hariya mu mujyi wa Kisangani. Mu buryo butunguranye cyane rero abarwanyi ba M23 baba bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kindu ndetse bagacakira n'ikigo cya gisirikare cya FARDC muri kariya gace. Abasirikare ba Kongo bamaze kwirukanka barahunga. Hari amakuru avuga yuko batinye imirwano, ngo batinye guhangana na M23, abandi batinya ko bafatirwa amatekwa muri kariya gace. Ni ibintu rero birimo kwerekana ko igisirikare cya Kongo kitari ku rwego rwo kurwana, ndetse igisirikare cya Kongo kirimo kumva abarwanyi ba M23 kikirukanka. Ubungubu imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, aho abasirikare b'u Burundi aribo bakomeje gukaza umutsi. Abarundi barimo kurwana na M23 mu buryo bukomeye. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7, amakuru twamenye nuko mu micungararo y'igisagara cya Uvira imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika. Abarundi bakomeje kurwana bashaka kwigiza inyuma M23. General Neva yategetse ko imirwano ikomeza ndetse ko abarundi bagomba kwegukana intsinzi byanga bikunda. General Neva yavuze yuko barimo kurwana urugamba rwo kurengera igihugu cy'u Burundi, ngo bagomba kwigiza inyuma inyeshyamba za General Makenga bakazivana ku mupaka wa Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ngo bitagenze gutyo byaba bisiguye yuko umutekano w'u Burundi ugiye mu kaga gakomeye, ndetse ko inyeshyamba zigiye guturana n'ubutegetsi bwa Gitega. Ni ibintu rero General Neva adakozwa, akavuga yuko azakora ibishoboka byose akirukana zino nyeshyamba ku mupaka w'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ashobora kwicwa.
hari amakuru avuga yuko abajenerali mu Burundi bamaze kurakara ndetse ko barimo gutegura umugambi wo kugandagura General Neva. Hari amakuru kandi avuga yuko intwaro ya General Neva igeramiwe. Abajenerali bakomeye mu Burundi ngo bamaze kurambirwa inyifato ya General Neva. General Evariste Ndayishimiye nawe ku munsi w'ejo ubwo yari arimo kuganira n'abasirikare bakomeye mu Burundi yababwiye ko abizi neza ko barimo gutegura umugambi wo kumwica. General Neva yabwiye abasirikare mu magambo yiwe agira ati, ndabizi neza ko murimo gushaka kunyica. Ni ibintu yatangarije imbere y'akanama k'abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amasoko yacu yizewe mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Hashize iminsi hari amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko abajenerali bamaze kurambirwa General Evariste Ndayishimiye. Akagwi k'abajenerali bakomeye mu Burundi barabona ko General Neva arimo koreka igihugu cy'u Burundi, ndetse mu minsi ishize byavuzwa yuko General Neva yaragiye gutembagazwa, ariko General Kirapanze ndetse na General Ildefonse Habarurema bakaburizamo uyu mugambi wari ugiye gutembagaza General Evariste Ndayishimiye. Biravugwa rero ko hari ibihangange bikomeye cyane birimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Muri aya makuru yacu rero turaza kubigaruka ko ndetse turabire hamwe n'amagambo ya General Neva wivugiye ko abizi neza ko abajenerali bashaka kumwica. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu ntara ya Bubanza ku ishyamba ry'Ikibira. Ibintu byayangaye, harimo kumvikana amasase menshi cyane mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati ku ishyamba ry'Ikibira. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasana n'abagwanyi bitwaje ibirwanisho. Biravugwa ko inyeshyamba za Red Tabara arizo zagabye ibitero bikomeye cyane muri kariya gace. Ku munsi w'ejo abarwanyi benshi kandi bafite intwaro zikomeye binjiye mu ishyamba ry'Ikibira. Ubu rero imirwano yatanguye nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza, ndetse abanyagihugu bakavuga yuko bafite ubwoba bwinshi. Muri aya makuru yacu rero turaza kugaruka kuri iyi mirwano ikomeye cyane irimo kubera muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza hariya ku ishyamba ry'Ikibira. Muri aya makuru yacu kandi turaza kubabwira yuko Perezida Tshisekedi akomeje gusaba ibihugu by'amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ubutegetsi bwa Kongo noneho bwavuze yuko ibihugu by'amahanga bikwiye gufatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano. Ngo ni byiza cyane rwose ko amakungu yatangiye gufatira u Rwanda ibihano. Tshisekedi yarabyishimiye ndetse yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo gushimira amakungu yafatiye u Rwanda ibihano. Ariko kuri iyi nshuro noneho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea yasabye abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kinshasa kujya ku yindi ntambwe maze ngo bagafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Tshisekedi wewe akomeje gusaba amakungu ko yamuha intwaro zikomeye, ndetse amakungu akaza muri Kongo agacukura amabuye y'agaciro, ariko ngo bakamufasha gutera igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko aricyo kirimo kumusomborotsa mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe ndagusabye ngo umanuke munsi y'iyi video urebe neza ahantu handitse ijambo subscribe canke sabone maze ufyonde ko fyonda ko kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 3 umwaka w'ibihumbi 2025. No mwanya w'amakuru yacu idonido. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuyangara mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko General Neva ashobora kwicwa umunota ku wundi. General Neva nawe ngo yamaze kubimenya neza ko abajenerali mu Burundi bamaze kurambirwa inyifato yiwe.
ku munsi w'ejo General Neva yakoresheje inama ikomeye cyane y'umutekano yitabiriwe n'abasirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi. Imbere y'iyi nama General Neva yabwiye bano basirikare ko abizi neza ko bashaka kumwica. Mu magambo yiwe yagize ati, ndabizi neza ko murimo gushaka kunyica. Ibi ngibi ngo yabibwiye abasirikare nyuma yo kumenya amakuru y'uko bamwe mu bajenerali barimo gutegura umugambi wo kumugandagura ndetse bakamutembagaza ku butegetsi. Mu minsi ishize humvikanye amasase ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Byavuzwe yuko abajenerali bari bagiye gutembagaza Ndayishimiye, ariko ngo uyu mugambi waburijwemo na General Kirapanze acungereye umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo uyu mugambi waje gutahurwa na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye rero ngo bashakaga gutembagaza Ndayishimiye, ndetse ngo uyu mugambi wabo barawukomeje. General Neva bamushinja gutobera igihugu cy'u Burundi. General Neva bavuga yuko igihugu cy'u Burundi arimo kugita mu manga ikomeye cyane, ndetse ngo yashoye u Burundi mu ntambara zidafite icyo zimariye abenegihugu b'u Burundi. Arimo gutuma abasirikare benshi b'u Burundi bagwa muri Kongo, ndetse ngo itunga ry'igihugu ryarahungabanye mu buryo bukomeye. Abenegihugu barimo kwicwa n'inzara. Ibibazo by'ubukungu bikomeje guhanga igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo biragaragara yuko nta nzira n'imwe yo gusohoka muri bino bibazo. Ngo biragaragara rero ko General Neva ariko kibazo gikomereye abarundi, rero ngo bagomba kumukemura vuba na bwangu. General Neva rero nawe yamaze kubimenya, ndetse amakuru aravuga yuko hari indyane zikomeye hagati mu bajenerali. Bamwe baravuga rwose ko bagomba kwikiza Ndayishimiye, abandi nabo bakavuga yuko bagomba kuguma kuri uyu mugabo arongoye igihugu. Muri iyi minsi General Evaristo Ndayishimiye ngo yabuze imbaraga za politike ndetse n'iza gisirikare, arimo kugenda acika intege mu buryo bukomeye. Biravugwa yuko yakabaye yarafunze bamwe mu bajenerali, ariko abandi bajenerali bamubwiye ko niyibeshya agafunga bagenzi babo nta kabuza ngo baramutembagaza ku butegetsi. Ngo ntabwo ibyo yakoreye General Bunyoni yakwibeshya ngo abikorere abandi bajenerali, ndetse biravugwa ko General Prime Niyongabo yamugiriye inama akamubwira ko niyibeshya agafunga umujenerali abasirikare bose bagumuka kandi bagatembagaza intwaro yiwe. Ni ibintu rero bimukomereye cyane. General Neva arimo kubibona neza ko abasirikare biwe bamaze kurakara, ndetse ko abajenerali barimo gutegura umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Ni ibintu rero birimo guteza urunturuntu mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse General Neva nawe arimo kwikanga igiti n'ibuye. Amakuru atugeraho aremeza ko General Neva buri cyumweru ahindura abasirikare bamurinda. Buri cyumweru abasirikare bamurinda barahinduka, ndetse ngo ni mu rwego rwo kugerageza guhindura abamurinda kuko afite ubwoba ko aribo bazamurasa. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri komine Musigati, ni mu ntara ya Bubanza ku ishyamba ry'Ikibira. Amakuru arimo kutugeraho muri kano gatondo aremeza ko igisirikare cy'u Burundi kirimo kurasana n'abantu bitwaje ibirwanisho. Amakuru twamaze kuvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ari inyeshyamba za Red Tabara zamaze gutera. Inyeshyamba za Red Tabara zirimo guhangana n'abasirikare b'u Burundi mu ishyamba ry'Ikibira. Abaturage bo muri komine ya Musigati baravuga yuko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 7 urwamo rw'amabombe ndetse na za misile ziremereye birimo kwisekura mu ishyamba ry'Ikibira. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze ibitwaro biremereye cyane muri komine Musigati. Barimo kurasana, ndetse igisirikare cy'u Burundi kirimo gucucuma ahantu hose bivugwa yuko haba hinyegeje zino nyeshyamba za Red Tabara. Hari amakuru avuga yuko mu gatondo abasirikare bagera ku 8 b'igisirikare cy'u Burundi baba baguye ku rubuga rw'imirwano muri kariya gace, ndetse amakuru akavuga ko inyeshyamba za Red Tabara zamaze kugera irya nino mu bice by'intara ya Bubanza, ndetse bikanavugwa ko zamaze kugera muri Cibitoke ndetse na Muramvya.
hari amakuru avuga yuko hateganijwe ibitero bikomeye bishobora kwibasira bimwe mu bikorwa remezo by'igisirikare cy'u Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Musigati babwiye umumenyeshamakuru wacu ko imirwano ikomeye cyane, ngo barimo kumva urwamo rw'amasase, barimo kubona abasirikare benshi cyane b'u Burundi kandi bafite intwaro zikomeye. Abanyagihugu babwiye umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana ko imirwano yatanguye ku isaha 12 z'agatondo, ndetse ko iyi mirwano ikomeye cyane, ngo harimo kumvikanamo ibitwaro biremereye cyane, ndetse ngo byateye abanyagihugu ubwoba bwinshi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko inyeshyamba za Red Tabara arizo zagabye igitero gikomeye cyane muri kariya gace. Inyeshyamba za Red Tabara ngo zamaze kuronka ibikoresho bikomeye. Hari amakuru avuga yuko izi nyeshyamba zirimo gushaka gutegura ibitero karundura, ngo byaba bigamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari ubwoba bwinshi rero ko igisirikare cy'u Burundi cyaba kigiye guhangana mu buryo bukomeye n'intambara y'imbere mu gihugu, ndetse bagakomeza guhangana n'intambara yo muri Kongo. Abategetsi b'u Burundi barimo kurwana muri Kongo, aho abarundi bakomeje kwita kuri songoye. M23 ikomeje gukubita itababarira abasirikare b'u Burundi. Ku munsi w'ejo nibwo byagaragaye ko inyeshyamba za Red Tabara zamaze kwinjira mu ntara ya Bubanza muri komine Musigati. Mu makuru twabagejejeho twababwiye ko abantu bitwaje ibirwanisho byinshi cyane kandi bikomeye bagaragaye muri komine Musigati berekeza mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru rero twamaze kuronka aremeza neza ko ari inyeshyamba za Red Tabara. Ku munsi w'ejo byavugwaga ko zaba ari za nyeshyamba za FRB abarundi. Amakuru twamenye nuko atari zo rwose, ni inyeshyamba za Red Tabara zirimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu gace ka Musigati, ndetse abasirikare benshi cyane b'u Burundi bakomeje kugera muri kariya gace. Harimo kugaragara imiduga myinshi y'igisirikare cy'u Burundi, harimo kugaragara za rusehabaniha z'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abajenerali bakomeye barimo kugera muri kariya gace kwirabira uko imirwano irimo kugenda. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa nuko ubutegetsi bwa Kongo none ko bwasabye ibihugu by'amakungu gufatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano. Nyuma y'aho ibihugu by'amahanga birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ububirigi, Ubudage ndetse na Canada bafatiye u Rwanda ibihano, barushinja kugira uruhare mu ntambara irimo kubera muri Kongo, ndetse bagashinja u Rwanda ko abasirikare barwo bari muri Kongo. Ubungubu noneho ubutegetsi bwa Tshisekedi bwateye iyindi ntambwe. Ubutegetsi bwa Kongo burasaba yuko ibihugu by'amakungu byafatira igisirikare cy'u Rwanda ibihano ngo bikaza bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda. Ibingibi byatangajwe na Madame Therese Kayikwamba wa Guinea, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Kidemokarasi ya Kongo. Ibingibi yabitangaje imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo muri Kongo. Yarabashimiye cyane ababwira ko barimo guhana u Rwanda, ariko ngo bakwiye gutera iyindi ntambwe maze ibihano bakabyerekeza ku gisirikare cy'u Rwanda. Muri aya makuru yacu turababwira ko igisirikare cy'u Burundi kimaze kurungika abandi basirikare muri Kongo. Amakuru tumaze kumenya aremeza yuko amabatayo 6 yaraye ashitse muri Kongo agiye gutanga umusada ku basirikare b'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye niwe watanze itegeko ryo kurungika abasirikare 4,800. Ni amabatayo 6 y'abasirikare b'u Burundi baraye binjiye muri Kongo. Aba basirikare ngo bagiye gutanga umusada ku basirikare b'u Burundi barimo kurwanira mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko General Evaristo Ndayishimiye yahamagaye General Posiyeri Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Yamutegetse ko bagomba kurwana umuhenerezo, ngo bagomba kwegukana intsinzi byanga bikunda.
umujyi wa Uvira ngo bagomba kwegukanamo intsinzi, ngo ntabwo bagomba kwemerera M23 kwegukana intsinzi muri kariya gace. Generali Evaristo Ndayishimiye yabwiye Generali Posiyeri Hakizimana ko intambara barimo kurwana muri Kongo ari intambara yo kurengera igihugu cy'u Burundi. Mu gihe cyose ngo izi nyeshyamba za Generali Makenga zaba zegukanye intsinzi mu mujyi wa Uvira, ngo byashyira akaga gakomeye cyane ku butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko indege zitagira abapilote z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC zikomeje kumisha urufaya rw'amabombe ku barwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Kuva muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 izi ndege zongeye kugaragara ku rubuga rw'imirwano. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, amakuru tumaze kumenya aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 380 bamaze kugwa ku rubuga rw'imirwano. Ndasubiramwo. Amakuru tumaze kumenya nuko imirwano yabaye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6 ikabera mu micungararo y'igisagara cya Uvira yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 380. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko iki gitigiri gikomeza kwiyongera kuko ababarirwa mu 600 bakomerekeye muri iyi mirwano. Iyi rero ngo niyo mpamvu yatumye Generali Evaristo Ndayishimiye afata umwanzuro ukomeye cyane wo kurungika abandi basirikare muri Kongo kugira ngo bajye gutanga ramforo ku gisirikare cy'u Burundi. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko turabire hamwe ibyabaye ku munsi w'ejo ndetse naho igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwita kuri songoye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri Kivu y'Amajyaruguru. Abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Masisi. Iby'iyi mirwano yo muri teritwari ya Masisi nabyo turaza kubigaruka ko turabire hamwe ingene byagenze. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko inama ikomeye cyane y'umuryango wa SADC yaraye iteranye ku igenekerezo rya 6. Ni inama Perezida Tshisekedi wa Kongo yitabiriye kuri video conference. Perezida Tshisekedi abakuru b'ibihugu bya SADC bamubwiye yuko ibyo bari biteze muri Kongo atari byo babonye. Iyi nama yari irimo kwiga kazoza k'abasirikare ba SADC muri Kongo. Amakuru dufite nuko abasirikare ba SADC ngo bamerewe nabi cyane muri Kongo, ndetse abakuru b'ibihugu bya SADC bakaba babwiye Tshisekedi ko bagomba kwiga inyigo ya nyayo yo gutsinda urugamba, bitaba ibyo abasirikare ba SADC bakava muri Kongo, dore ko n'ubundi M23 yamaze kubagotera muri uyu mujyi wa Goma. Ibi nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 turababwira ko mu gisirikare cy'u Burundi ibintu byayangaye. Hari bombora ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye batangiye gutobora bakabwira Generali Neva ko arimo gukora amakosa akomeye. Abajenerali bakomeye mu gihugu cy'u Burundi barabwira Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo gukomeza koreka abana b'u Burundi kujya gupfira muri Kongo. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye batangiye kugumuka. Barabwira Generali Neva ko arimo gukora amakosa akomeye kandi ko arimo gukwegera ibyago bikomeye abenegihugu b'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi abasirikare batishimye. Amakuru yemeza yuko agashirikabute k'abasirikare b'u Burundi batigeze bakaronka. Imishahara yabo bari baremerewe ntabwo bigeze bagironka.
Amakuru yemeza yuko ubutegetsi bwa Kongo bwishyura amadolari 5,000 kuri buri musirikare w'u Burundi uri muri Kongo, ariko kugeza ubu amakuru dufite nuko buri musirikare bamuha amadolari atarenze 70 buri kwezi. Ni ibintu rero ngo byateje indyane mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse abajenerali bakabona ko iyi ntambara iri mu nyungu za Perezida General Evaristo Ndayishimiye. Ibintu rero byayangaye mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare barakaye kandi baravuga yuko izi ntambara zirimo kubera muri Kongo nta nyungu zifitiye abenegihugu b'u Burundi. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Aya makuru yose maze kubabwira mu mfunyapfunyo ndaza kuyabashikiriza mu kanya gato cyane idonido, ntimujye kure. Niba utarafyonda subscribe, aka ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore, kugira ngo uzajye uronka amakuru yacu umwanya ku mwanya. Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo, General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye arungitse ayandi mabatayo 6 y'abasirikare muri Kongo. N'abasirikare bageze ku 4,800 baraye bagiye muri Kongo gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko General Neva yohereje bano basirikare nyuma yo kubona yuko abasirikare b'u Burundi bamerewe nabi cyane mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko imirwano yabaye ku munsi w'ejo yahitanye abasirikare b'u Burundi barenga 380. Abarenga 600 barakomeretse mu buryo bukomeye. Mu ijoro ryakeye rero General Evaristo Ndayishimiye, amakuru dufite aremeza neza ko yaraye arungitse amabatayo 6 muri Kongo. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza iby'aya makuru, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko aba basirikare bahawe misiyo ikomeye cyane. Ni ukurwana umuhenerezo, ni ukubuza M23 kwigarurira igisagara cya Uvira, ndetse bagakora ibishoboka byose bakirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo bakayivana ku mupaka w'u Burundi na Kongo. General Evaristo Ndayishimiye yafashe icyemezo gikomeye, yongeye kohereza abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Gusa amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko aba basirikare nabo bagiye kwita kuri songoye, ngo ibyananiye abasirikare 19,000 b'u Burundi bari muri Kongo, aba basirikare 4,800 ngo ntabwo aribo rwose bagiye kubikora. Abangaba nabo ngo bagiye kwita kuri songoye, ndetse benshi muri bo ngo bazagwa muri Kongo. Niko umwe mu basirikare b'u Burundi yiganiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana. Ibintu rero birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye akomeje gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yatsinda urugamba muri Kivu y'Amajyepfo, ariko bikomeje kumuta kuw'amazi. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwicwa nk'ibimonyo. Abasirikare b'u Burundi bakomeje gufatwa amatekwa ku rubuga rw'imirwano. Ni ibintu ngo birimo gutuma abasirikare b'u Burundi batakaza morale ku rugamba, ndetse ngo birimo kwibonekeza ko rwose nta cyizere cyo gutsinda iyi ntambara. Ku munsi w'ejo General Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yatanze amategeko akomeye cyane ku gisirikare. Yavuze yuko abasirikare bose bari muri Kongo bagomba kurwana umuhenerezo. Yavuze yuko abasirikare bagomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma, ngo bagomba kwegukana intsinzi mu mujyi wa Uvira byanga bikunda. General Neva yategetse ko umusirikare wese w'u Burundi uzahirahira agashaka gutoroka urugamba, bagenzi biwe bazahita bamurasa nta yandi mananiza. Hari amakuru dufite yemeza ko abasirikare b'u Burundi bashyizeho itsinda riri inyuma y'imirwano, aho barimo kugenzura umusirikare wese urimo gushaka gutoroka maze bagahita bamurasa.
ku munsi w'ejo abasirikare barenga 80 b'u Burundi bararashwe barimo kugerageza gutoroka urubuga rw'imirwano mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Ni ibintu rero birimo gutuma abarundi barwana ndetse bakaba babizi ko gutoroka urugamba bihwanye no gupfa. Ikiza rero ngo nuko barwana umuhenerezo abapfa bagapfira ku rugamba kuko byose ari cyo kimwe. Ku mugoroba w'igenekerezo rya gatandatu uku kwezi kwa gatatu, amakuru dufite nuko General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yihamagariye General Posiyeri Hakizimana arongoye abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo. General Neva yabwiye General Posiyeri Hakizimana ko bagomba kurwana urugamba rukomeye cyane rwo kurengera igihugu cy'u Burundi ndetse no kurengera intwaro ya CNDD-FDD. General Neva yabwiye General Posiyeri Hakizimana ko abasirikare b'u Burundi bagomba kwirukana abarwanyi ba General Makenga mu mujyi wa Uvira, ngo bagomba kwegukana intsinzi byanga bikunda bakirukana inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Uvira ndetse bakazivana ku mipaka ya Kongo n'u Burundi. General Neva yabwiye Posiyeri Hakizimana ko urugamba barimo kurwana ari urugamba rwo kurengera ubusugire bw'u Burundi, ngo mu gihe cyose inyeshyamba za General Makenga zakwigarurira umujyi wa Uvira byashyira akaga gakomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Perezida General Evariste Ndayishimiye batazira Neva yavuze yuko abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo bagomba kurwana urugamba mpaka ku mwuka wabo wa nyuma, ngo bategetswe gutsinda iyi ntambara byanga bikunda, ngo nibaramuka batsinzwe bamenye ko u Burundi nabwo buraba butsinzwe byanga bikunda, ngo nibatsindwa iyi ntambara barimo kurwana muri Kongo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzatembagara kandi umutekano w'igihugu cy'u Burundi nawo ngo urajya mu byago bikomeye cyane. Iyi rero niyo mpamvu General Neva arimo kurungika abasirikare benshi muri Kongo. Arabibona neza ko inyeshyamba za M23 zirimo gusatira umupaka w'u Burundi, kandi ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi barwanyije cyane M23. Hari amakuru avuga yuko M23 nayo ishobora kwihimura maze igafasha inyeshyamba za Red Tabara zigatembagaza ubutegetsi bwa Gitega. Muri iyi minsi kandi hari ubwoba bukomeye cyane ko M23 yatangiza ibitero bigamije kwihorera ku gihugu cy'u Burundi. Hari ubwoba ko izi nyeshyamba zarasa umujyi wa Bujumbura, ndetse hari n'ubwoba ko ibibombe bya M23 bishobora kwibasira ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi ngizi rero ngo nizo mpamvu zikomeye zirimo gutuma General Neva arwana urugamba rukomeye rwo kureba ko yakwirukana M23 muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye cyane rero irimo kubera mu micungararo y'igisagara cya Uvira. Muri kano gatondo ndabamenyesha ko urugamba rukomeye, harimo kuba imirwano ikomeye cyane mu micungararo ya Uvira. Abarundi barimo guhangana n'abarwanyi ba General Makenga. Ayandi makuru dufite kandi nuko indege z'intambara za FARDC ndetse n'indege z'abarundi zitagira abapilote zongeye kurasa ku barwanyi ba M23. Za drone z'intambara zirimo na za drone z'ubwiyahuzi zirimo kurasa ku barwanyi ba General Makenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu birakomeye cyane kuko urugamba rugeze aho rukomeye. Igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo barimo gushyiramo imbaraga zose zishoboka, barimo gukoresha imbaraga nyinshi cyane muri iyi mirwano irimo kuba muri kano gatondo k'igenekerezo rya 7. Hari amakuru avuga yuko za drone z'intambara zimereye nabi cyane abarwanyi ba M23 cyane cyane muri teritwari ya Mwenga. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga binini, nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 6 habaye inama ikomeye cyane y'abakuru b'ibihugu bya SADC. Perezida Tshisekedi yitabiriye iyi nama akoresheje ikoranabuhanga rya video conference.
Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko iyi nama yari igamije kwiga kazoza k'abasirikare ba SADC muri Kongo. Amakuru atugeraho avuga neza ko abategetsi muri SADC beruriye Tshisekedi bakamubwira yuko batigeze bagera ku ntego zabo ndetse ko batunguwe n'ibyabaye muri Kongo. Amakuru avuga yuko abategetsi bo muri SADC barimo kubwira Tshisekedi ko agomba kubereka uburyo bwo gutsinda iyi ntambara, bitaba ibyo abasirikare ba SADC bagasubira mu bihugu byabo. Abasirikare ba SADC bamerewe nabi cyane mu mujyi wa Goma. M23 ibacungereye umutekano mu buryo bukomeye, bahindutse nk'imfungwa z'intambara, bafungiye mu bigo bya gisirikare mu mujyi wa Goma ndetse na Mubambiro. Ntabwo bashobora kujya aho bashaka. Icyo bagiye gukora cyose ni ugusaba uruhushya izi nyeshyamba zirongowe na General Makenga. Abasirikare ba SADC bafatiwe mu mujyi wa Goma ndetse nta gikorwa na kimwe bajya gukora badasabye uruhushya n'uburenganzira ku nyeshyamba za M23. Ibingibi rero ngo bihangayikishije abategetsi bo muri SADC. Baravuga yuko batunguwe ndetse ko bigaragara neza ko M23 yabatsinze igitego cy'umutwe. Muri iyi nama ya SADC, Perezida Tshisekedi yavuze yuko ibintu birimo gukomera cyane muri Kongo. Tshisekedi yavuze yuko nyuma yaho abarwanyi ba General Makenga bigaruriye umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, kazoza k'abasirikare ba SADC kari mu kaga gakomeye cyane muri Kongo. Ndetse abakuru b'ibihugu bya SADC baravuga yuko abasirikare babo barimo kwicirwa n'inzara mu mujyi wa Goma. Benshi bararwaye babura ubuvuzi ndetse ngo abasirikare ba SADC barimo kunyura mu byago bikomeye cyane muri iyi minsi mu mujyi wa Goma. Ngo bagomba gukora ibishoboka byose rero bagatabara bano basirikare ba SADC. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi nuko hari bombora mu gisirikare cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye barakaye cyane, batangiye kubwira Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo kurungika abana b'u Burundi muri Kongo bakajya gupfirayo. Abajenerali baravuga ko intambara irimo kubera muri Kongo ari intambara rwose idafite icyo imariye abenegihugu b'u Burundi. Abajenerali baravuga yuko General Neva ari we wenyine arimo kungukira muri iyi ntambara. Biravugwa yuko amamiliyoni menshi y'amadolari y'amanyamerika amaze kujya mu mifuko ya General Neva kuva iyi ntambara yatangira. Abasirikare bararakaye cyane kubera ko agashirikabute kabo prime bari baremerewe n'ubutegetsi ntabwo bigeze bagironka. Amakuru avuga yuko buri musirikare yaragenewe amadolari 5,000 by'amanyamerika, ariko kugeza ubu ngubu buri musirikare uri muri Kongo bamuha amadolari 70 yonyine y'amanyamerika. Ni ibintu byarakaje abasirikare ndetse bagatakaza morale ku rugamba. Abajenerali rero bakavuga yuko ibingibi birimo gutuma batsindwa iyi ntambara ndetse ko nta n'impamvu zihari zo kujya gupfira muri Kongo.